لا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. hiwda man salminama taw yetti allah meɗen tagguɗo on waɗi en julɓe waɗi en ɓiɓɓe fulɓe waɗi en yimɓe guinéenɓe waɗi en yimɓe ɓaleɓe ɓaw julugol nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. hande ɗen faala yewtude seeɗa fi paykun saare fiɗanɗo men on andite noon min king sali ko tiktok kanko page jiyam lanɗona ko yennete nelaɗo make hadise sahi hay sikko maccuɗo mo habasa laami on teddinemo oui a yanata lamɓe men ɓe meɗe mari plein de droit wolankol ɓe ko fala ɗen ko kirtika ɓe jonna point d'avis mum en tant que ɓiɗɗo leydi jibinande kono guineɓe ɓen tawɓe duwa andude colonel Mamadi Doumbouya ɓuralan jeydi laggine mi ɓuramo noon kadi jeydi laggine na fi hande mo laami ça veut dire himo ɓuri lan jeygol laggine na hande komi aliyatima mo mala goɗɗum ça veut dire mi wawata haalde fi laggine lamari plein de droit wolugol laggine fi point d'avis on en tant que ɓiɗɗo leydi ndi hande ko woni haalande fi paykun sare par ce que jama ono confondude piiji ɗiɗi no ton ɗi wona lawol goto ɗi wona jikku goto ɗi wona liye goto sikkugol fi paykun sare iwi IFDG jama on no añirimo fi ɗum non en fait paykun sare no mari plein de droit makko on déménage ugol yaha e parti politique mo fala on en tant que ɓiɗɗo leydi jibinande la Guinée mais ko honnu mene o men hiɗa ko honnu woni jama on jaɓata ko honnu woni wonanɓe IFDG ɓe jaɓata ko arugol sikka ɓay joni yalti IFDG no ɗaɓɓude toɓɓe no ɗaɓɓude place koye aru ɓarolo leñol ngo aro ɓaroro ma ɗum parti on yenna parti on yenna yimɓe parti on fino heɓira ko ñama nokku goo min jaɓanta ɗum banadama hande jamanu doit sendidirde ko innete comme politique e leñol Cellou Dalein Diallo o wona napullo Cellou Dalein na kanko laami coordination fulɓe Cellou Dalein Diallo ko woni ko parti politique kon guinéɓe ɓen fof no toon kisiɓe no toon sosoɓe no toon fulɓe no toon ko landunaɓe ka ko honnuɓe leƴƴi ɗin 19 leydi laggine no toon nappi paykun sare yeehi ça veut dire ɗo min añimo la mais aña paykun sare par ce que ko paykun sare fi IFDG ɓanti fi makko mais l'islam on no wi hadise sahi no wi en hadis mo fo fayda andi wa qulil haqqa walaw ala nafsik on hadis na suuɗiɗo hay sika debbitanjo tun e dina l'islam iɗa andi on hadis ko windiɗo foppu nandimo ko sahiho kadi ka wolu gonga ka hay sikoye hoorema mais laggine fokki jama o heɓa liberté honno liberté hara en fait ɓe mari mutuma inna ko leydi maɓɓe leydi sara ko innete ko mutuma inna ɗi ala barke kono mutuma inna langue pulaar ça veut dire hara hiɗa mari deƴeɗe hiɗa mari en fait ko innete kon ɓurtuɓerde haalay ko faaleɗa kon en tant que a yaltaɗi ko or en fait loi ji ɗi en tant que ɗa respecti loi ji leydi ndi hande laggine ko fewndi ɗon ko haaluɗo emo haala a wonɗo leydi laggine a susta inde Doumbouya hay bonjour e sokkete si Aliou Diallo sokkama fiwomo yenni comment dirais Doumbouya a hande kadi paykun sare no mérite awa sokkede fi mo yennude parti gono toon ma fi mo yennuno woɓɓe gono toon mais sen inni en ñaway waɗen ko faalaɗen kon puusugol woɓɓe goo fi tun hiɗon andi ɓen ɗon no e parti goo eɓe andi on parti ɗon no didori A jusqu'à Z hiɗon andi son pooɗi ɓen ɗon on ɓanditi ɓen ɗon hande on waɗi ɓe yennoɓe on parti ɗon adda fittina si on waɗi ɗum si fittina on ari aray kono imminimo parce que nelaɗo make hadise sahi al fitnatu naimatun waylun liman ayqadaha
fitina bone koko wali dani halkare wodani on immi don fitina al fitna al langa arabu fa fawatu nafs ta talaful mal nan nadama konum fala yewtude pay kun sare kon ko waddani ni o yehi kankan ko mamaya o yidi e colonel Mamadi Doumbia ɗum ko hakkunde maɓɓe ton woni ɗum ko hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo woni en tant que pay kun sare no wonani Doumbia ha jango menen ɗum dérange amen mais si pay kun sare sikki o aray ko réseaux sociaux ɗo o yenna parti amen o mi yannay mi yalta min poɗɗitamo menen kadi la sakka fiha mo wonu clair et net ko ngadi mo mais a ñappay kon sare fimo yehido e Doumbia si Doumbia yafikemo ma yafakimo ɗum ko hakkunde maɓɓe ton woni lan andi ton lanɗo pays lanɗo leydi laamiɗo leydi laamiɗo quartier sa inni a laamoto a wona yaade muññiɗo mi hankin yimɓe buynoyinna ɗo Doumbia no muññi Doumbia kono waɗiri ni pay kun sare ɗum ko yennimo fo ɓe ari ɓe hiidi onon mi andata ko nete kon al aqli hiɗo mari ɗum ko nete kon ngandi ko nete kon yani hakkille kono Allah toujours wiya en ko Qur'an ba'da auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fatafakkaru ya ulil albab kono Allah yewtidata e na'i ɗin en fait ko wiyata fatafakkaru ya ulil albab ma fatafakkaru ya ulil absar la plupart ko Allah wituma ko Qur'an ko mijite ko non joma hakkille mijite onon joma taski yani hi'ayɓe ko woɗɗi mijite famo o yewtidata sina hono ɓe yimɓe par ce que banadama tawi woni ko hande on tun sutiɗa a yejjiti fi hanki ala pansude fi jango anduna banadama ara hiɗa waɗi kal an hiɗa wawi o mumunemoraɗe ndayo dabaji ɗin ko en fait ko ɗum fala yewtude Doumbia no muññi a selludale tawi muññike ha muñciti kay no wodi bloqueɓe ɗo yennuɓe alaji sellu ɓuri duuɓi sappo est ce que alaji sellu yalti wi ɓe kattuwa hiɗo et pourtant har mo wawno wadde pijirɗi sappo jena en fait guinéɓe ɓe heɓi liberté maɓɓe woto goto attaque pay kun sare fimo yalti IFDC mais attaque pay kun sare en tant que o ari mo ɓarorade leñol mol ngol o tunninawo mimo ɓarorade en fait fi tout heɓugol toɓɓe o aybina IFDC nous sommes là si pay kun sare yalti IFDC hande ɓuri makko yimɓe temedere no ɓi IFDC kun sare hande wonana alaji sellu ɓuri makko yimɓe temedere ma yimɓe guluje temedere no wonana alaji sellu bon minen komi haalata ko mi ala e birde ɗum ko fewuɗo men jokkata e leydi ndi andi ton noon Allah no wiyen kullukum ra'in pardon ko nelaɗo maki hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati innaɓe goɗɗum on fopp hiɗo mari ko ayna to mi anda andi ko nete kon aynugol awa ande lakara on fopp kon joƴƴinteɓe awa kala ko waɗuɗa kala ko wonɗa gidude aboneɓe maɓe kala ko wonɗa naɓɓirde aboneɓe maɓe billahi bi jahiri Mustafa tawi woni a naɓɓiriɓe ko boni Allah landitoytoma jango si a naɓɓiriɓe kadi ko moƴƴi par ce que fiyonnu sa woni aden sifaɗo pandi woɓɓe gono toon sa haaliɓe hooloto si ɓe hiɗima ko inete kon giggol Allah taggiri leydi e kambu sabu giggol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam si goɗɗo hiɗima o hoolotomo so hooli kama sa haali hunde waɗay ɓe ɓen e waɗugol ko boni ande onon ko landitateɓe ɗum son puusi jama on e piiji gono toon en tant que aden sifaɗo ande Allah landitoto en ɗum kadi ha awa ko leydi ndi fopp no hawti kon jeyi mo ari ƴetti ɗum ɗon no sendutude hande waɗa ko faala lanca jawdi leydi ndi ñamira no faalira lancitira no faalira ande kala ñamuɗo ɗon ko jawdi ndin fopp ko kafa kon wallahi billahi ñamali ko reedu makko illa naara hokki ɗum wona clair et net nini jama si kaygoy no ɓayno men jonnede million ji min porfitu ɗum ɗo waɗir ni ko jawdi leydi ndin on jaasi imme haɓɓo ɗon sentirji mon ɗi waɗon ko faala ɗon kon hara na goɗɗo waɗinta on ko faala kon sabu ko nete kon jawdi almalu wal banuna zinatul hayati dunya
innama amwalukum wa auladukum fitnatun lakum jawde mon ɗen rewɓe mon ɓen e ɓiɓɓe mon ɓen ko fitina wonande on yo jama o so inni a halna ɓe gonga ɓe traitete ka feetugo par ce que fi honno hande guinejo on ko faalaɗo ko ñaama na faalaɗo gonga hande guinejo sati hara ko imamuja tambinimo ɗo kaɓɓum mbuɗi o haalay ko falɗa ko itti non sikka e pay koy en fait hara wonno ko situation mum no tampi en fait wooli ha andama seeɗa ko réseau no yennude yimɓe ɓen partout en fait sa ƴetti laggina ndaari piiji ɗi gonga kan no waali e kene peɗɗen ko jaɓuɗon mo jaɓaɗi e faalaɗo jaɓugol hi o gonga kan selaka ɗon nenano noon no maki hadisi sahi sa hii gonga siɗa waawi ittir en fait sa yi toñi ittir jungo ma ngo siɗa waawi sa wawata ittir hunduko ma kon a menen ko ɗon mi woni min wawata hande ittugol probléme leydi laggine o min ittira juuɗe amen ɗe par ce que min ala doole mi ala doole mais la wawi ittirde hunduko an kon la wawi wolude beru ko allah en fait okkinan ko mi wolu sa wawata ɗum ɗon kadi hadis on kon wi ka hollu ko yeeso ma de a weltaki kon ko waɗede hande laggine sa naari gonga kan no waali kene peɗɗan ko jaɓowo mo jaɓata e faalaɗo jaɓude e mo faalaka jaɓude par ce que kanko mi waɗi ko hakkille makko goɗɗo ko kanko tun woni guinée si Aliou Ba sokkama fimo yenni Dumbuya pay kon sare wernama e pourtant ko yendaynoɗo yimɓe ça veut dire quoi haray juge on laggine o ɗani ka haray nandi joni ko honnum woni waɗede e pourtant Aliou Ba meeɗa yennude ha on nanali Aliou Ba no inna poɗɗe on nanali Aliou Ba no haala ko Aliou Ba wi tun leydi laggine jawdi ndin ton na goɗɗo jeyndi na laamiɗon jeyndi ko foppu jeyndi e pourtant ɗum woni clair et net koko emen a wonɗo étranger a wonɗo leydi laggine kala no wontirɗa en tant que guinéjo anduɗa cotiser fi laggine sa woni France sa woni Belgique sa woni Amérique si a naɓi mbuuɗi laggine andu état on laggine ɓe itta e geɓɓu maɓɓe gon ton awto goto arumen pardon désolé gamari dorma inde zuka oto goto aru wiyamen min ala droit wolugol fi laggine min woolay komin jeyɗo min woolay fi komin jeeyaɗo wona clair et net minen noon naɓe yennoɓe yimɓe de min tawa ko nette kon hoyre ko ɗum hadisi sahi no woodi nelaɗo make haysi lambinama mo maccuɗo mo habasa to yennu mo teddinema aɗa mi mari teddungal environ lamɗamen ɓe mais ɗon min haalnay ɓe gonga haysi min lutta e muɗum par ce que laggine ɗo lam fami hunde wotere en tant que ari yetti parti politiquement an ko hiɗuɗa ɗon an ko faalaɗa kon an ko famuɗa kon sa woli ɗum ɗon tun ko ɓe teretuma ka etunojo ka ɗuma kamɓe en fait ɓe waɗi systéme ko koɗɗe certain militant ɓe IFDG goo en tant que a jokkali yimɓe ɓe faalaɓe haray ka etunojo en tant que ɗa woni ɓawa alaji sello haysi ka hombo tigui de on te traite comme etno mais en tant que a woni ɓawa séɗiya en tant que a woni ɓawa lanɗo fewndide o ɓenete a loyinde payinde tuno ça veut dire ko ɗum woni ɓe waɗirde ko koye yimɓe ɓen ɓe jiiɓa woɓɓe gono toon fanɗa hakkille en ɓe bonna hakkille maɓɓe ɗen he heɓe ngandi min bananama mo ala taski welatala ɓe woodi certain guinéɓe joɗotoɓe inna ɗo pour le jamais au pouvoir ɓen guinéɓe ɗon innaka koɓe ettunoɓe mais ko an won ɗon innude min ko oɗo mi suɓi ko oɗo mi hooli he min mi ƴettata kartal am mi votana lanɗo billahi wallahi momi hiyata no ama ɗo amida e ɓiɓɓe mum amida e neniraɓe mum amida e yimɓe harano dimbo a sikkay ko feƴƴi allah dandan fotangol hono ɓe par ce que simi fotani ɓe allah landitoto lan jangga lan tawa e joƴƴingol oɗo est ce que oɗo ko fewɗo est ce que oɗo jonnita hakke leydi ndi hakke yimɓe ɓe hakke mum o sa fotani goɗɗo asimaya amenen komo men tañƴini on ko adin fewɗo taw komo men tañƴini on ko hulowo allah par ce que si lanɗo woni dunde ranke ande haray piiji ɗin fof boni amenen min ƴettata carte e amen min votana goɗɗo momin hoolakiya alhamdoulillahi rabbi alamin ɗoɓe mari noon plein de droit innugol men hiiɗa kaarijo et puis kadi ɗoɓe mari plein de droit wolugol ko haldano kon par ce que innal ahda kana maf'ula ko kanko arno ha aadidi e amen inni men guinéɓe ɓen
si oɗo temps hewti mi organise élection et puis mi présente tako et puis kala arɗo laamu di e an présente tako ko élection jarayɗi ɗi. mais si woni joni hande ko ɗum woni changede a susta haalde a wolay tum ɓeynuma a to tawine tuno a wolay koɓe falaka tum ɓeynuma an ka bandiru ɓe raɗoma leydi ndi ɓe piyuma ɓe sokuma hara est ce que ko laamu woni ko men ko ɗum minna taw min o laamu sori mi tawaka kala ko sori woni mi tawaka ɓe naɓay tum pays men en retard par ce que si laamu sori no laami e leydi ayata entreprise ñi jani iwaɗi ɗin en fait pays ji gono ara investissa ko pays par ce que kamɓe ɓe jaati tum pays on haray on tan ɗon ko tan en fait konete kon dictateur et pourtant ko gonga ha ko ɗum en fait fokke jaman uddita ngandi maɓɓe ndi laamu sori moƴƴa nan leydi hay e wotiri si yonnama noon laamu sori moƴƴa mijite fota yehe ndaron pays ji wonɗi ɗin takkot ene sénégal ko ene tuma sorijo laami e leydi ndi mais hande sénégal machallah pays on no yarde yeeso guinée hum kala nawnu ko nini ko ɓe rondo kumɓe naɓa sénégal ko ɗum he sappo à vous les sénégalais ko ɗum woni pays yimɓe ɓen fof ɓe wona nene goto ɓe wona hunde wotere ɓe immodo ɓe joɗodo si leydi maɓɓe ndi yaara yeeso illa si wona ɗum ɓe ukka yiite men e heɓata laawi heɓata ndiyam hande hay si senerde ni ɗojji ɗo durma ko ɓe rondoma ɓe naɓa e sénégal par ce que pays on o fuɗɗike hendade lawol maggol on o meeɗi hiwde sordajo ma ɗum en fait police ma ɗum anda gendarme mi anda hondu no ciwɗi ɗon laamu non kamɓe ko opposant ɓe ɓen et puis kadi ɓe ara ɓe organise piiji maɓɓe ɗin tranquille côte d'ivoire malgré guerre waɗi ton mais hande pays on machallah ko petit pari han o weluma mettata ye ndaren takko men ɗon comme mali bamako konno fewnori pays mo courant kupatano pays mo laawi mum fopp wonno onat mo laawi mum fopp labano yooɗi laawi ɗin fittete hande ko honno toon fewnori sa woli jama on he acce ƴoƴen e yimɓe ɓen to jaɓu yimɓe ɓen ƴoƴa e meɗen yahon burkina est ce que ɗum no avance toon fus ala avance awa menen min hiɗa o laamu sori ko amen ɓe organise élection ji amen ɗin ɓe acca men menen min votanamo min faala on guinéɓe ɓen fopp lambinamo faala o mais hay noon sa woli ɗum ɗon koɓe ɗaɓɓane cabbi ɓen an on si min nanguima min wattani on acca hulɓingo yimɓe ɓen ɓe mari plein de droit en tant que ɓiɗɗo leydi laggine wolugol ko faala ko la sakka fiya minen min wolay ɗum o welumo mettata ƴakkowo men wo fuɗɗo men ƴakkude kisan ma muytowo men wo muyta men min leydi laggine ko allah kafi ko allah waɗi men ɓiɓɓe leydi laggine min hulata wolugol ko min faala ko la sakka fiya haysi min lutta mum min haalay ko min faala kon min haalay ko min pansi kon min haalay koni kon ko hakkilla men par ce que minen kadi komin guinéɓe min joɗota komin yiya peyame on no haale fi mum to hara menen min susta wolde ha min naami on ha hakkillan ne ko ƴetti kon avion on momi faala on mi yalta piña minna ko ɗo posan jomi faala ono noon wonan ɓe sidiya wonan ɓe alajji sellu imme dar ɗon ha he ko ɓiɓɓe leydi laggine sener rewatarde ɗo commandno ɗo birdi inde goto haalta fi laggine min mari plein de droit wolugol fi laggine barakallahu fikum kotiraɓe anna ɗo mi acca ɓe wola kum mais vraiment wallahi billahi kon dugula merci ok minute goto vas-y ok ɗum woni claire net ko koye ma menen min haalay de min do mi haalay oui ay mo ɓe no jogii durwa leydi ndin wona leydi baba hay gooto ko fof ren foti heen ayi kono mi hokkama ɗo taarika finde nde firtota ko teskoɗa noon hanki mi haalino ɗum ɗo e laafu musidɓe men guinéɓe oɗo hay kum sara ayi nde o yetti Guinée Conakry ahmed habra misra o mba mbewa mbaw okka o fotano mba jabbude ayi ɓe hokkimo ɗon mbewa laha
mbewa ɓalewa kurun maramaji ndara gila ɗo ha yeeso ndara battane muɗum wona mi ceerno noon wona mi hay fus komi neɗɗo personne faami kono mara matitoɗa eyyi ko ɗum ɗo tun yinnomi yewtude ka laafu ma ɗo ñande yoyɗa goɗɗum go ko wona hono ɗeɗo gueɗe fof kadi a artoya wiya mi haalino ɗum ka laafu ma ɗo eyyi nagge wota hawjangala siɗi ari koko nge mayta exact eyyi pullo ko Allah waɗi pullo faami ko Allah waɗi pullo si goɗɗo noon wi'i loray pullo tampinay pullo wallahi o yiyay feere danna noon nde bona ko ɗoyru ukkotomo eyyi so tawi mo faamuno gila nde ɓe winomo hino ɗum ɗo ko maafe makko walla koko juɗa o fotano jaggude ɓoggol mbewa mba faami ay ɗo jaggi ɓoggol mbewa mba ɗo ndar gila ɗo ha yeeso ƴeewama eyyi ɗum ɗon mi salmini on kadi on juurama combat continue. Ok, merci grand Fladou, merci Allah barke meɗen. Grand Diallo honno wayi grand? Ça va Loking, non wayi ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. No feri o yon fawti. Wallahi hande ko feri ça va ɗo men ko cuuɗi. Alhamdulillah. Enen kamen ɗo yimɓe men ɓen koyo Allah wallu en quoi tu vois. Yimɓe ɓen kala taƴƴiniɗo heeɓi seeɗani ko contre yimɓe mum ɓe woni e yiltidade. Exact. Ay noon ko woni ɓe faamali baba neɗɗo a heɓata ɓuri bolondama o. Ko welduɓe weldi wo ko hawtuɓe senda ko. Non. A faami. Ko woni e dasade kon noon kaka geenal woni e yaade. Heɓi to suudu yawata eggude. ɓe ko passerel ɓe woni e ɗaɓɓude ala taafu ma la'ifu wonande ɓuri neɗɗo on yoɓeteɗo yo yennu ɓe nguure mum nden. Exactement. Cuyneteɗo yo darto yimɓe mum ɓe. ɗum ko taafuyagal noon ko la'ifuyagal e ko angal kadi faamu. Ay neɗɗo angal andi angal gandal wona probléme kono angal faamu ko probléme. A faami ɓay yiɗa neɗɗo on si tawi a ala faamu a analyse ata an ko intérêt personnel ma heɗa waywa bonoru baba a maaya e mayde diga. Exact. O faami ɓe ɓe yiyata ɗo o fait yimɓe ɓe baba ɗum waɗa combat on neɗɗo koyo anduɗo hay saha baɓɓen ɓerno ha ɓe ndimata nasrallah honto yurmede Allah nde on faami neɗɗo ko fayinnama al usru yusra ko si satti si wela o wawata innugol koyo welu tun hara sattali ɗo on o fait yimɓe ɓen ko ɓe jogui to combat on kaɓe joguiti ɗo ɓe anda qu'il plaît ou qu'il neige o fait faale men on o waɗay aboutir inchallah bisnillah wona enen noon jonnirta ko Allah jonnirta kono noon koye waɗu devoir men on toroɗen Allah ballal na en jooɗo ɗo tun innen noon c'est perdu d'avance e ko esprit faible no on faami en doit ka won jogogol on esprit goɗɗo ko muñi goɗɗo no wawi muñade ɓuura alaji sellu ko ɓe andiri e ɗi duuɓi ɗo kon fof exactement ila 2009 ha hande ko on ɗum woni ɓe waɗaka ila 28 septembre kay saɗɗon koɓe fellano ma koɓe ratano men da ɗum ɗum ha hande ha 2020 ɗo 2021 ko on ɗum woni ɓe waɗaka tu vois ayi yimɓe ɓe si ɓe mari conviction hiɓe faala waɗugol combat en fait wona ɓe wonu lasɓe wona si satti tun doga baba ɓenni si mette ɗen satti a dogi sino weloyde a tawatake exactement on faami donc ɓeɗa noon woɓɓe ɓen kadi ko ɓe ar ɓe rewa e plateforme on ɓa ɓe rewa e UFDG fiɓugol bus par ce que e yiiɗo ɓe ibuy rewɗi ɗon hara ko intérêt personnel maɓɓe hiɓe mari projet en dehors de l'UFDG hara kamɓe kon woni objectif maɓɓe on ko heɓugol bus heɓugol andede seeɗa à partir de là ɓe boycota ɓe yaha ɓe waɗa piiji maɓɓe ɗum ɗon no existe partout kono sukaɓen ɗo wona himɓe peesayɓe ɗon politique fus ɓe annda oyi an militant jo faalaɗo changement wonɗo digne o faami siko a dimo luddu piirana leydi ma ndi si change ko fof changeani baba wallahi si boni koyen fof bonanta exactement ɗiɗeɗi mon ngal koko ngal yeeya labe kon ko ɗum ngal wona yeeyede kankan fewno ɗo so tawi ɓe change goɗɗum tafuyagal no ɓuuri feetugol poñƴi
enen kawte men ɗe feƴƴino ɗon Sénégal ɓe feƴƴino ɗon baba feetugol ponji innugol les acquis di CNRD men ndawnu ngan ɗum ko ɗum ɗo woni hollude retard on i pro on tapote s'il vous plaît l'équipe barakallahu fikum grand me acci tonande ɗo men heeɗi on ok min ni buy kadi fewdo ɗo en tant que si ɓe nani fi mbuɗere eɓe ala hakkil ɓe watuwa bonor wibbandu ndiyanteyo tu vois ɓayi ɓe anndi fewdo ɗo ɓeeɗa ɓe wadde propagande fi alimantugol business ji maɓɓe ɗi eyi hiɓe profitade mum ɓen ko yimɓe ɓe anndanɗa hoorema dans le futur wona yimɓe dowaɓe waɗede ɗuma quoi confiance mum si on ɗum ɓe nunɗa oyi enen daraniɓe lagginde ɓen daranoɗe ko laggine daraniɓe na alaji sellu na IFDG ko laggine daraniɓe on faami koyo waɗu ko mbawn fiyo changement o waɗu hannde kawte men ɗen no feƴƴitade en baba onon o wawata nawlude seeɗa hon ɗum ɓe mari koye ngala ye mari fof tiiji ɗin fof no kamen hannde e wawata nawlugol wonɓe yahude yeeso ɓen enen koye yahu yeeso seeɗa yiltoɗen ɓaawo ko ɓuri ɗuɗude ko ɗum nafi baba laamu soori ala ko nafi kala defanduɗo laamu soori haray yo anndu ko kanko woni e toñude yimɓe luttuɓe nafata wakkilo ɗen Allah wallahi ɗum ɗo change quoi kono noon ko mbawn koye men ene woni iwrude voilà king bayalla waɗina min tunta mi jogi to micro mo d'accord merci grand Diallo merci merci Allah hawrinde sawago moƴƴi ɗo milla ngalɗi e certain guinéɓe ko mi sikki ko o arno foddi en o wooli ɗo o inni on o fawi jungo makko e qur'an mais non mi fela o ko laggine mi foli wonɓe ɓe wiwde hannde jusqu'à he laggine billahi wallahi siɗa faala heɓde geɓɓum laggine siɗa faala wonde ko ɗum laggine ko changata laggine c'est pas facile parce que pays on o sinsinnike e angal kulol Allah e an e fenade ko maha kon mir on suudu darnandu ndu darnama e hoore sibasuman bonɗo sibasuman yani en fait fenade maha ɗum mi wawata famude jamais dumbiya ari jooɗi yeeso Guinée fop o fawi jungo makko e qur'an o onni wallahi makko billahi o organise élection kala wonɗo ɓaawo makko kala laamidiɗo e makko wata laamoyade ko élection ji Guinée o fof kelli oti welti oti yoltani dumbiya ha tawata ko on hande inajo ha immotako et puis hara ɗin vidéo ji ɗon no woodi ha ɗin ɗon ha joni ɗi doggude ko réseau ɗo mais en tant que a guinéjo a yaltiɗo a inni dumbiya ko haldunoɗen kon hewti immo hara heeɓi golle ɓe wengete partout ko réseau ɗo te ethno te comme ça et pourtant hara ko kanko foduno ɗum ɗo mi anda wonta guinéɓe ɓen ɓe feetu ma tawi juste ko honni noon feƴƴude ma tawi komin feeti par ce que ko ɗin ɗon ɗiɗi soit hara ko menen feeti ma soit hara ko kamɓe feeti ma soit hara min mi anda komi jokkito par ce que min mi sikki tun si je me trompe pas ko kanko foduno ɗum ɗo ɓiɓɓe leydi ndi en tant que noon ɓiɗɗo leydi landitike fi ɗum ɗo ko ɗum ko innete kon liberté no foti leydi France ɗo aya hayɓe banto Macron ɗo aya ɓe haalna Macron ko ɓe faala mais lanɗo sino fini leydi sino luwa no woodi hara no foti ɗo ko lamɓe maɓɓe ɓen hulata population mais enen ko men a hattanaka ɗum Aliou Ba no nanga soka wo par ce que womo yawi Dumbuya fi tum mo no Dumbuya organise élection leydi lagine ndin jawdi leydi lagine ndina Dumbuya jeeyi hande Dumbuya no ƴettude jawdi leydi lagine ndi ya finance mamaya on kankan woto bonnami mamaya men kankan unde parce que moi je viens de là-bas je viens pas au Fouta Djallon hein. Je viens de Sigri je ne Sigri je suis Sigri Ka akija nde Sigri Kale amija nde Sigri Kale. Du coup, votre bonne name mama est Kankan. Parce que moi je viens de Kankan. J'ai né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et puis, je suis fier d'être Kankanka ou bien Sigrika. Mogo site se ka fonde, connaître Sigrika. Sigrika yere wolo dende. Du coup, hande, il m'a dit de Jaudi, Lady Lagine ko kafikon. Bon, à moi, so jatay. On a pas got un Fouta Djallon. On a pas got un Kankan. On n'a pas got ko fore on n'a pas got senda na do région ji dimo be mo heddo ke bumuko
mais arugol ɗo ƴetta mamaya ƴetta jawle leydi len suuta ɗum no falira naɓa toon ƴetta ottoje yaha organisa piiji birdi men min hiɗa ɗum min hiɗa lanɗo yaha o amugol soirée min hiɗa ɗum few min ɗo mi hiɗa ɗum mi anda ɗo sikkineɓe go no hiɗi ɗum oɓe ɓuttinan jama o ɓe waɗa ko min haldi kon innal ahda kana maf'ula giɗo ma o koye ɓawo ma ko minen hiɗanma ɗum mbiya par ce que fi honnu wallahi billahi neɓanma yawa ka landiteɗo ɗum ɗo soit landiteɗa ko aduna ɗo ma ɗum soit landiteɗa lakara ça veut dire quoi ko moƴƴanma ko aadini ka hunno mo fawi noon jungo mum e aya qur'ana e inneten nden kitabullah o wondiri ayni a hunnata ɗum allah hunnay fima nami woni barakallahu fikum hettoɗen Ahmed Diallo après on continue minen ɗo ɓe ɗo ha si lutti lamin tumi haalay komi fala ko leydi lagine et puis je suis fier si ɗon fala on kambanay mo falɗo minen ɗo ɓe ɗo merci oui King Saliou, je vais commencer par dire d'abord, je suis déçu de la Guinée. Par la marne espoir fi la Guinée, minimum 20%. Mais je prie des fois, non, on a quoi. On espoir, ma marano dans la Guinée, oui. Fi hondung hande King Saliou, foot de taw ka jande meden ka école université ko hondum wadana ko fiya hebu diplôme on janga golla lendi a fami ko ɗum université waɗana hande noon a besoinaki e université a besoinaki e diplôme King Saliou a besoin e juste regol IFDG yenna seeɗa e pouvoir on heɓa visibilité on kokum fanɗi o ara ɓaroɗa pouvoir on heɓa golla lancol leydi ɓayna développe gol leydi ko lancugol leydi King Saliou ko ɗum woni mi fama lagine neɗɗo immiɗo inni respecte konngol ma ngol ɓurno aadi ko junnoɗa jama on kon e hoore doyi pottoɗa on noon o soke duuɓi ɗiɗi kaso e neɗɗo yennuɗo nene ma e bamma neɗɗo wiwɗo kaya no nannguma neɗɗo no wiwɗo ko a fatturu ko ma an hara koyon har confortira on e kalen lunnoɗa on jaɓɓorama on annayi naɓuɗo nene ma hajju par ce que min ko nena tun naɓuɗo nena tun hajju mi jaɓɓorta non King Saliou ko on to dignité lagine on yaari enen ko honɗum yiwɗen e ɓe yimɓe yennay ɓe ko honɗum ɓe nafata leydi goɗɗo aybina leydi aybina ma aybina mawɓe ma yenna mawɓe ma bimɓe e kikiɗe mi précisa ɗo hunde wotere King Saliou mi wona contre pay kon saare ko jokki kon je ne contre personne politique kono faliraɗa o yaaru ko hombo mi woni contre muɗum ko laami ɓen ɓen par ce que ko ɓe woni acceptugol piiji ɗin fof hande King Saliou sa yimmike ɗo a yenni laamu ngo no tawa ko par ce que wiɗa tanjina e way goɗɗum e juuɗe maɓɓe laamu ngo no tawa ngo tanjini way ɗa tanjini a heɓay goɗɗum e juuɗe maɓɓe donc hande goɗɗo besoinaki yahgol e université jangga goɗɗo besoinaki hande accudugol tan muɗum fuu yaha waɗa stage waɗa diplôme mum non yaw IFDG heɓa visibilité heɓa 10 000 ka 20 000 ka joɗɗa huɓɓina layfu ma ko yenna balɗe tati ya tawta ɓe lanni muncol jawdi laguine on quoi ko ɗum ɗo woni ton hande ɗum ɗon fundi laguine Aliou Ba ennuɗo monsieur le président respectez votre parole on ɗon heeɓi 2 ans de prison woni ke men ko wiwɗo la transition guinéenne n'est pas un mandat c'est pas un mandat ɗo kina ba hani goɗɗo anda on to woni Marwan wiwɗo Ousmane Gawa no propose animo $2000 fi yo difamu alaji sellu ɗo kina ba goɗɗo anda on to woni hande lagine joni ko wona célébré ɓe ko métiro cron quoi en fait joɗɗo yenna ɓe noddete ɓe ɓannama je suis décidé la Guinée King Saliou min on hande kadi espoir la Guinée o mi ala ko mbo yurmatalan ko kala wiɗo immiɗo wi combat tay la Guinée hande kadi fiyo gonga ñiɓu ko a gonga ñiɓata kam meɗen hande kadi King Saliou gonga ñiɓata e hoore ɗum ɗo quoi goɗɗo yennayɗo valorisama yennayɗo valorisama King Saliou kono gonga ñiɓirta ɗo gonga ñiɓata e ndi leydi gonga ñiɓata e ndi leydi hande kadi quoi espoir min o mi ala on espoir hande kadi de 1958 nani ngo min créé people wonɗon de 1958 ha o fewdo ko fewnde King Saliou kono duuɓi jelu ko ɗum feƴƴi ko meɗen laki gonga ko ɗo woni lakide CNRD kono CNRD waɗi absolument rien mais bon yo Allah kotorɗoɗen Allah ɓay juɗɗo fof kotoranto hoore muɗum ko yo Allah moƴƴi yo Allah moƴƴina mais min on espoir leydi lagine o mi ala kala sen jo marɗo feere sa andi ɗo a wawata yennugol moƴƴa moƴƴa
c'est la marine beaucoup yalta la Guinée quoi. Qu'on domine à remis solution en fait. Point barre. Merci King. Merci. As notre président est en train de danser là, mama ya awai. Hey. Mene meida no bela mbea, min de meida, ana konfenu. Mene commande lando ko aro wona sérieux. Mona sérieux le ni me fala kam. Mi gondo mi votan ta hono be yimbe few. Me anya non pay kunsare o yaw. Me ko ni me jabata ko yaw go sikka kadi nyiddina men la nyongo. Nyiddina men en fait yani partion. Mais nous sommes fiers de FDZ. Pourquoi? Parce que la plupart, certains Guinéens nous traitent comme étudiants en tant que nous soutenir IFDZ. Andi, la plupart, mais si a voté ko lami ke lady, ando arrête tawa ko joinimo e hore lady. Est-ce que non? A voté na ade mo fewa o jod hore lady. Mi do mi fotanta si mandi a fewa mandi na aden nundudo mandi na aden sérieux ko mo mi tanji ni on hunta haju ko mi wona tabawam mi ala ni on do toujours mi répéti kono be holbinir da wobbe gono ton ko sikku gol en fait en tant que fille d'ayetta yettore gono ton sa soutien ala gisel ça veut dire haray toujours c'est le même nom de famille, c'est de même comme ça, et ton. Et t'es donc on gagne, moi. Mentalité à même fait, non. Mi awasi ko bari mieta, nena ko na bari yeta, na jallo yeta, na so yeta. You know? Kono, keita purmande. Nene la on faut commander. Mais est-ce que fi dum? Min la wonan dumbia, non. Parce que la holi wada hunta hajuma. Mwana ta bao adem hunta ta hajuma. Dum wana clear and net ko ngandi mo. Comme holi be hunta haju ko be me wonante. Si don fala me wona on hunte haju me hiya. Ma dum hunnon kongol mongo. Adinu nasiha. Dum me wona clear and net o welu mo metata me hala pia. Maintenant, salli ala rasul. Dumbia vi nunko problème mon kono la maton. Min la mula gen haydu dal la magol la me ko woni tun. Mi hala ko mi fala ko le dindi innu ko be organiser élection. Goto bonna la gen sina hono be yimbe do. Parce que fiyonu kambe ko nete kon akle, ko nete kon hakille. Kambe be anda. OK, abba mi block ma déjà. Argol inna ade heccudo hay bemma inna on blakoro vraiment c'est triste yimbe be fina mi wela tala wawe ko attends 2 secondes frère wona yimbe ne ibe comme conseillata yimbe wonbe baw IFDZ ma yimbe baw wonbe Sidia Touré kala guinéenjo hidudo en fait ko innete comme o dictature o accu leydi laginde laamu soori ma laamu mintere o ɗum o accu imme dara ɗon ko noon daragol ko immagol opposant ɓe mon ɓen woni Sidia Touré woni Alaji Sellu Dalel immo ɗon kisan par ce que ko jama wondete goto wata arde ƴetta men peyi hun koye otage inna men haalata minen min haalay min ɗo mi haalay min on ɗo mi wala pia mi halay mi enda no menen lando menen ko men pay ko andu ko nete kon dina désolé randurma haysi men anda bete hala anda saraka mais men debiro to ko quran l'islam on jabata goddo yennu lando l'islam on jabata goddo en fait yennu lagnol goddo mais non lagine ko pe yame comme ɓiɓɓe leydi lagine nomin mari droit innugol ɗum ɗo no wonni yarde men hiɗa ɗum ɗo no wonni yarde men falaka ko ni men falira voilà ɗomin mari plein de droit ɗomin mari kadi plein de droit mais on votangol momin falama amenen guine hande ni billahi wallahi sati hara ko hajja Halimatu Dale ƴetti parti mi jonna toon exemple de parce que on kadi ko nenirawo mo anduɗo mo hulali goɗɗo ko nenirawo mo anduɗo nunduɗo
I mean wonu ken siɓɓe wonna en siɓɓe billahi wallahi ko aden fewo ɗo mi jokkata hakkunde rabbu samatu mi jokkata ko ɓoyli par ce que lande Allah ko lande to tolan fimo kala ko waɗɗon ɗo andite lakaram lande toto fimu ha hakkunde e rabbu samatu son votani ɗo lande ɗo bandir du laamike wallahi Allah lande to ton fimu par ce que haray ɗon woni sabu hamo laaɓi di ko gonmi fala wuyde hande haysi ko hajja halimatu face à face kanko e colonel Dumbe hara ko élection hara ko innete kon ko élection hara ko innete kon nunɗal par ce que conseiller on ono jibbinande leydi laggine waɗoɓe vidéo wonuɓe parti IFDG oton jaɓu yennugol leñol goɗɗo oton jaɓu yennugol fi Dumbiya ko ngol ɗo leñol yenniromo ɗum oton jaɓu hay wone yimɓe haaloɓe yani haaloɓe gonga kan hara hay yeeso hombo tigui de on woola e gonga mon ko hara e mawɗo hettoto on san yennugol mi conseille ta ɗum bana ɗam wone yimɓe haaloɓe gonga kan hay son lutta e gonga kam mais oto woni yimɓe yennoɓe du coup hande hay soko hajjalimatu face à face hara CNRD hara ɓe organise ko innete kon élection nunɗal hara ko karta lamminte laggine keɗen noon sikkude CNRD no wawi lebbi ɗum mais ko on tun laggine ko gonga kam wattete fenade pay kun sare sino fala o iwi IFDG soñata IFDG nde warta IFDG tawi ɓen no wuuri nde warta IFDG tawi des bâtards ok anko Facebook ine lanon kon bâtard bon c'est bon Salut, continue, c'est oh non continue. la plupart ko yimɓe ɓe feewa ko yimɓe ɓe nunɗa ko yimɓe ɓe anda dina jaɓata kono mo jaw cofa walla petti naja kay hono ma min komi haja ɗo ko yimɓe anduɓe ko non ƴawa bete discuter en tant que en fait en tant que hara bete awa ko addano wala do dalil ko en fait ko hara na aro yenna te comme ça ko ɗum le Guinéen faut que finen quoi j'ai plein de droits pour supporter IFDG toi aussi tu es plein de droits en tant que Guinéen supporter Mamadi Doumbia mais viens ça m'insulter frérot c'est pas à cause de politique ça veut dire on va séparer nous sommes des Guinéens mais tu viens ici pour m'insulter pour rien et pourtant je te connais même pas vraiment la mentalité de certains Guinéens qui me fait c'est un peu bizarre mais barakallahu fika ya akhi marhaban bik Allah yobite ko wadɗa ko ari ɗo yenninamaɓe an kadi yafata ko yehe toon jitton toon mi onan ko galaxie an ko ma pirinan kono Allah yafortono bakkatuji an kono toon na arugol ɗo yennugol yimɓe ma ɗum arugol ɗo jabagol yennoɓe mais non minen komi andi ko clair et net ɗum ɗon woni ko gandi mon woni ko gandi yimɓe ɓen fof IFDG ɗo men ɓawa maɓɓe mi wonira ɓawa maɓɓe fi komin fulɓe mi wonira ɓawa maɓɓe fi koɓe ɗum ɗo komi woniri ɓawa maɓɓe ko fi koɓe nunɗuɓe lanɗo jogotoɗe butulimu beere mi jokkali o par ce que on ko mappinimo ko fi ko honno heɓirta beere sinan ɗo woni sulowo an tigui harayɗe andi ɗon haray boni e jamano doit finude il est temps les Guinéens doivent rêver maintenant wallahi billahi sa ari a tawi hiɗa hiɗi goɗɗo seedi de moye makko mbeɗen ko IFDG me hiɗi seedi de me muɗum an kadi ya fotanamo hiɗɗamo c'est la haala par ce que ko Doumbia foduno en ɗum ɗon o woni clair et net onon ko TikTok marhaban bikum barakallahu fikum frère attend 2 secondes mais tun ko woni ko ɗum o woni ko noppimo min on ɗo sati on kambanemo faala ɗon wi on ko faala ɗon haalon ko faala ɗon komin faala kon ko on min faala goto wata min holɓinde fi ɗum ok woni clair et net merci à vous tous Allah waɗi barke men Allah ɓantu leydi laggine mais tun ko won tun o woni ko gandimo leydi ko kafandi élection ji ɗi no doit organisé et puis en fait koko foduno jama on ko min landeti min mari plein de droit landetagol droit jamen ɗin e ko min faala kon barakallahu fikum allahuma zidi wa barik warfa'na oui mi anda frère lan heɗima maintenant attention oui hono way Allez, ça va, non? ok lan heɗima frère o Sinon, tu vas bien, no marche. alhamdulillah frère o
Ouais, Kokona. Bon, barakallahu fikum. Allah ɓeydo fabade faboro en yimɓe fewɓe faboro en yimɓe nonduɓe hara ko yimɓe anduɓe kono peyon yarata harna yimɓe pirtiɓe tun harna yimɓe ɓe anda konoɗo kadi on haalde woyi allahu akbar kadi menen ko henno tawe men feƴƴi hennede woyi ɓe o hulata ay frère o ça va alhamdulillah a juule jam alhamdulillah ko gonga haɗuɗade frère o billahi wallahi gonga haalɗa selluka billahi merci woɓɓe ko miilaɓe kori ɓeɓe yetano yewtiri mbawa dumboya fof ko miilaɓe gram ene ɓenon no sikkude jawdi jama on ko ɗum ɓeytata ko ɗum he banarama ɗaɓɓe jawdi fewde wonɗon ɗon pay koy ɗaɓɓe arsike mo on woni yimɓe yangotoɓe fi janggo mum o way ko gonga selluka par ce que siɗa finde dawa ñande o ñande ɗanɗira ko réseaux sociaux ɗo wurɗa ɗo réseaux sociaux ko naɓorta haray a besonake indete kon fi lanɗo hokki lanɗu ɗo opposant hokki lanɗu ɗo min ɗo mi besonake ɗum par ce que lan andi mi finay mi dawa ila pak gonga allah par ce que sa inanani woɓɓe noyna towojol si dumbuya si hokkila sika ngalo to allah haray o golli andi ko miilaɓe noon na jawdi dumbuya no ko jawdi ɓiɓɓe leydi laggine fo awa yino gram ayino billahi wallahi billahi Allô, oui. King Saliou, oui. C'est moi tu as bloqué tout à l'heure parce que j'ai insulté. sur Facebook. Andy, tu as dit quelque chose Oui. tout à l'heure. On t'écoute, frérot. On n'entend rien là, mon frérot. Vas-y, on t'écoute. Je t'ai bloqué parce que tu m'as insulté, oui. Tu as insulté tout le monde d'abord. En tant que Guinéen, tu n'as pas de droit pour insulter. Nous sommes là, en fait, nous tous, nous sommes des Guinéens. On a plein de droits pour, en fait, soutenir la Disselou ou bien Sidia. Mais, toi, tu viens juste pour nous insulter. Pourquoi? Et pourtant, c'est pas à cause de politique. On doit séparer. Mais comme il y a certains, c'est pas tout le monde, il y a certains Guinéens qui n'arrivent pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi, en fait, na fi dan vota ni goɗɗo safida yenda lan fi ɗum mais guinéɓe ɓe menda politique kon no ɓe ƴettiri ɗum few sa jokki goɗɗo tum ɓe yennata pamantira woɓɓe noye maɓɓe ko tuta ñamita gonga ɓeya acca ke nani vas-y Fredo ultimement enlève ton mythe vas-y oui t'as dit quoi Normalement quand on doit changer le rythme. Mais si ne... vous arrêtez d'insulter là. Mais non, écoute, doucement frère. Si mini mais on supporter c'est le d'aller. Ok. On doit tout coller nous. Ok, est-ce que... Mais attends, 2 secondes. Attends, t'inquiète pas. T'inquiète pas frérot, attends, doucement, attends. Tu as dit beaucoup de choses ici. Mais écoute frérot, mais attends 2 secondes, attends frérot, t'inquiète pas. Yes, 2 secondes. Vous avez été les premiers, ça y est, Facebook, commentaire Didi, ça y est, Ali Diallo, Paris, So, c'est quoi? Donc si les gens ils ont commencé à répliquer, vous voyez que ça fait mal. Maintenant, on vient maintenant, visage découvert et puis on insulte. Et puis vous avez peur maintenant. Ok. Mais écoute, doucement. Mais attends, doucement là, doucement. Écoute frérot. Voilà, maintenant je vais t'écouter. Attends. Mais non, c'est pas à faire de manquer de respect. Le Sénégal vous manque de respect chaque jour. Écoute. Non, attends. Attends, Écoute-moi. Toi, tu as des haines dans ton cœur. Tu sais, un homme, faut pas garder des haines. C'est pas bon. Faut parler doucement. On est dans une live. On va parler tranquille en tant que Guinéen. Tu as dit quelque chose, tu sais, ce que moi j'aime pas
j'aime pas les gens qui essayent de mentir quoi en fait. Parce que tu comprends pas, tu viens ici pour dire bon, moi je suis comme ça, baba comme ça. Non, faut dire en fait. Tu es malinqué ou bien tu es sous tout ça. Attends, laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu savais pas. Moi, je suis un enfant de Écoute, attends. Laisse-moi finir. Attends, laisse-moi expliquer d'abord. Non. Attends. Si tu n'écoutes pas, tu descends. Ok. Faut me faire descendre. Ok, tant pis. Du coup, c'est pas parce que, en fait, tu comprends pas, ou bien tu es sous, ou bien tu es malin, que ça veut dire que tu ne parles pas ici. Ici, il est ouvert pour tout le monde. Moi, je vous dirais ici, mon père, un peu. Moi, je porte le nom de famille de Barry. Je suis fier d'être Poulo. Mais je suis fier d'être Peul. Mais ma mère n'est pas Peul. Le malinqué de Sigri. Je né à Sigri. J'ai grandi avec le malinqué. C'est 2010, tout ça s'est commencé en Sigri. Qui a commencé ça? Qui a amené ça? Salva Condé. Il faut que ça soit clair et net. Je connais comment ça passait en Sigri 2010. J'étais là-bas. Je connais. Ma mère est malinquée. Je m'en bats les couilles d'être avec nous. Mais la Guinée, ça appartient pas en fait à les dirigeants. On a plein de droits pour dire on n'aime pas Doumbia, on aime Sidia, ou bien on aime comme ça. On est Guinéen comme tout le monde. C'est pas parce qu'on vote, c'est pas parce qu'en fait on vote pour Aladji Cellou Dalein parce qu'en fait pour moi, je parle de moi. La Hollywood condom hunto hajum. Mais la Guinée en tant que fille Cellou, en tant que fille droite, on te traite comme ethno. Et pourtant Cellou Dalein ne représente pas le Pela. Cellou Dalein n'est pas Pela. Il n'est pas là juste pour les Pela. Cellou Dalein n'a fait pour le Honda. Kofi Guinée, si nous devons attendre, il y a des compositions. Je m'en bats les couilles de ça. Mais comme un de nous, on a des foules de faux, coordination pour la. Arrêtez de mélanger les choses en fait. Est-ce qu'en fait, un de foules de Honda, comment dirais-je, Doumbia, est-ce que nous mettons nous demain? Quand on essaie de y nous quoi? C'est dans le monde qui bin 2000 combien? Il m'a y de partout. A Medina Aladji Cellou Dalein yalti do inni mi condana o yen dolando. Mo jokki hajuma ko. Nane ko do wi ko fi won on ko Facebook désolé mi ko pay do ni en fait au téléphone de sa vie. Barakallahu fikum si l'on parle en ko TikTok. King salut on vit là donc.